isi yose abantu bose iby'iyi nkuru byabatunguye ku buryo budasanzwe. Trump bamurashe baramuhusha muri White House. Inkuru ni iri kuvugwa i Washington DC. Gahunda ku rwitana Donald Trump, bamwe bati Iran yaba ariyo yakoze ikintu gikorwa mu rwego rwo kwihorera ku rupfu rwa Ayatollah Ali Khamenei. Batangiye kwihuza n'urupfu rwa Ayatollah Ali Khamenei no kuba Iran yarateguje cyane ko byange bikunde bazakora igikorwa cyo guhorera Ayatollah, kandi ibi bizo guhitana Donald Trump bikaba ari umupango maze igihe kinini waragiye uvugwa inshuro nyinshi kwa hari abantu bashaka guhitana Donald Trump. Ndakubwira kino gitero cya tariki 25 z'ukwezi kwa 2026 uko cyagenze. Ni mu gihe hari musangiro wa nimugoroba Donald Trump ari kumwe n'abayobozi batandukanye, we na JD Vance bahise babirukansa babavana indani mu nyubako barimo gukoramwe ibirori, batinye cyane ko bahura n'uva gusenya. Gusa ngabagabye igitero kuri Donald Trump aho yarari mu musangiro Washington DC, byagaragaye neza cyane ko bahanganye n'inzego z'umutekano za leta ya Amerika, barimo SWAT ya leta z'umwe za Amerika yarindiye umutekano inyubako bari kuri mu musangiro, kandi ko uwagerageje guhitana Donald Trump bahise bamwataka baramufata mu kubitwa kajwiga ngagomba kubiryuzwa. Niyo makuru ahari, ariko twifashe ibitangazamakuru bitandukanye birimo na Al Jazeera batubwire muri make icyabaye ni giki ahangaha Washington DC. Byagenze gute? Byarangiye gute? Ese umuhuro wakomeje? Byagenze gute kugira ngo Donald Trump nawe nyuma atangaza ijambo rikomeye cyane anashimira bamurokoye, kuko ngubu turi kurimba ngaheza ni hahandi ng'inkuru iba yahinduye isura. Donald Trump ku giti cye hari ibyo yatangaje, magambo yavuze no turayagarukaho, ashimangira ko uyu munsi wari umubereye umunsi mubi, ryari iherezo kuri we, byasaga naho bimurangiranye, byasaga naho ibintu bihinduye isura kuri we ku buzima bwe muri rusange, ngariko ari gushimira inzego z'umutekano zamurengeye ku buryo uyu munsi akiriho, urupfu rudahise rumwivugana cyangwa se abashatse kumwivugana bitahise bibahira. Mwibutse Donald Trump yakomeje guhamya neza cyane ko Iran bazayirimbura, nubwo bamwe babihuza na Iran abandi ntibayihuza na Iran. Gusa si inshuro ya mbere Donald Trump yagerageje kumuhitana. Byibuke ko muri manda ye ya mbere yahitanye witwaga Soleimani Kassim, yari umwe mu bayobozi bakomeye cyane muri leta z'umwe za Amerika. Nimvuga abayobozi bakomeye umwe mu batekerezaga ibya kirimbuzi leta ya Iran, leta z'umwe za Amerika bivuga ko zamwivuganye zikoresheje uburyo buhambaye burimo kugotagota, aho yarari bakoresha imbunda ya automatic, birangira Bwana Kassim Soleimani bamwivuganye. Icyo gihe byavuzwe ko rero leta z'umwe za Amerika zabigizemo uruhare ndetse biranavugwa. Hanyuma Iran ivuga ko byange bikunde Donald Trump nawe bazamwivugana. Mu gihe yamamazaga muri manda ya mbere babyuka ibyamubayeho. Reka nze byose tubisesengure dore kamwe ku kandi, maze tubihuze n'ibiri kuvugwa muri no rugamba rukomeje kuri Burasirazuba hagati, turamenya byinshi. Ngushimire kuri inshuti nziza kandi ngwikaze. Njyewe ndi Mungu wa Kamanzi w'Uruwande, ikaze kandi tujyane ku musozo. Inkuru kuvugwa mu bitangazamakuru byinshi natwe turamukiyeho, ni inkuru yo kwivugana Donald J. Trump, perezida wa z'umwe za Amerika. Byasaga naho birangiranye. Umwe mu bayobozi bakomeye cyane muri leta z'umwe za Amerika yagize ibyo atangaza, bigarukaho n'itangazamakuru byo muri leta z'umwe za Amerika by'umwihariko kuri CNN. Umunyamakuru wa CNN yagize ati, ubu rero twahise dutangira ifunguro rya nimugoroba, noneho perezida na madamu Melania twari turi kumwe bamaze kuzana muri uyu muhuro. Inyuma y'iminota mike abantu barimo gusangira isangira rya mbere, kandi hari urusaku rwose rwinshi rw'abantu bayishimye. Urwego rw'iperereza rwari ruhari, noneho nyuma gato habonetse ibitunguranye cyane. Bahise kura Perezida Trump na Vice President na madamu we Caroline Levitt n'abandi bari kuri table d'honneur barabajyana. Babakurubanye babashyira ahantu hatekanye nyuma kumvikana ko amasasu. Hanyuma abantu bose bari aho ngo bahise baryama hasi. Abanyamakuru, abashyitsi bose, abanyacyubahiro bose bari ku butaka.
buhoro buhoro urwego rushinzwe umutekano warimo guturisha iki cyumba. Ntabwo byumvikana neza uko ibintu byagenze, ariko njye nabonye buhoro buhoro uko ibintu byari bimeze. Twabonye Marco Rubio, Steven Miller n'umugore we Katie Miller, ndetse bahise bavanwa nabo muri icyo cyumba. Twabyiboneraga kandi rwose Scott Bessent, minisitiri w'ingufu, Chris Wright n'abandi bose bahise bimurirwa ahantu hatekanye. Urwego rw'iperereza rwahise rutangira vuba cyane, ariko ubu ntabwo twari tuzi birimo kuba. Hari urusaku rwinshi rw'amasasu kandi hari n'urusaku rukomeye rw'abantu basakuza, ariko icyabaye mu by'ukuri ni uko bitigeze umupango wawo utigeze ugerwaho. Nta birasobanuka neza mu by'ukuri ibyabaye ngo ni ibiki. Ayo n'amagambo yatangajwe n'umunyamakuru wari uri muri uyu musangiri Washington DC, aho ibikorwa byo kurasa byabereye, nkuko nawe avuga ko byaje bibatunguye mu buryo budasanzwe. Video biteye ubwoba rero yasohotse igaragaza Donald Trump bashaka kumutera cyangwa se umugabo w'igitero, yaje igaragaza neza uko urugamba rwagenze kwibitangazamakuru bigarukaho. Iyo video igaragaza uburyo ibintu byatangiye ndetse n'uburyo umuntu yaje kubinjirana. Hari umuntu witwaje imbunda nyine waje aca muri humye abashinzwe umutekano mu gihe bari mu ifunguro rya nimugoroba rya White House Correspondents Association muri Washington DC. Maze rero iri joro ryari ry'ibyishimo ritarinduka ijoro ry'ikibazo gikomeye cyane nkuko amakuru abyemeza. Hanyuma uko byagaragaye, amashusho agaragaza ukekwaho icyaha anyura mu nzego zishinzwe umutekano yihuta cyane, mu gihe polisi bari barimo gushaka kwitambika uyu mugabo ngo atagira ikintu akora cyo guhungabanya umutekano. Gusa byaje gukurikiranwa nuko akajagari kari kose. Hanyuma barekura amasasu, induru ziravuga, amasasu yasaga nerekeje ahicaye Donald Trump. Urusaku rutunguranye rw'amasasu ngo rwateye ubwoba imbere muri White House cyangwa se Washington Hilton. Ikirere cyahise se ibintu muri ako karere byahise bihindura isura ubwo mu cyumvikanaga amasasu. Icyumba cyari cyuzuyemo abategetsi batandukanye, ubwo bwahise bubataha. Abashyitsi bahise bibera munsi y'ameza, intebe zimwe na zimwe zigenda zikubitwa hasi, inzugi zirafungwa kubera ubwoba barimo gukwirakwira kurushaho, ndetse n'amabwiriza atangwaga n'abasirikari ba SWAT team. Hagana saa 2:36 z'umugoroba ku ya 25 Mata, igitero niho cyabaye mu gihe nyacyo, aho umupolisi w'ubutasi yakomunikiye muri iryo hererekanya ry'amasasu. Nyuma byemejwe ko hari n'abayobozi bashobora kuba bakomeretse kubera gukubitwa n'amasasu. Meya wa Washington DC Mira Barsa avuga ko aho hantu hafashwe ingamba vuba cyane ku buryo bukomeye. Nyuma Trump we yemeza ko ukekwaho icyaha yashinjwe kandi bahise bamufata. Trump ubwo abyivugiye kuba rero baherutse gushaka kumwivugana ngo ni igikorwa cyaba cyarapanzwe n'abantu batandukanye. Trump mu magambo ye umva icyo yavuze, nuko tugaruka ku byavuzwe n'ibitangazamakuru bitandukanye byagereranije ibyabaye. Donald J. Trump, perezida wa Amerika, yagize icyo atangaza ati: nabonye icyumba rwose cyagihujwe cyitabo rwose mu buryo bumwe, byari byiza cyane. Byari byiza cyane kubona umugabo akurikiranwa akagenzwa n'inzego z'umutekano uko yari yitwaje intwaro nyinshi, maze agakurwaho n'abasirikari b'intwari cyane bo mu ishami ry'ibanga, maze bahita babikora vuba vuba. Kandi nari namaze gusohora gahunda, nategetse ko bishyirwa hagaragara ushobora kuba waragerageje kubikora aboneke, no gushyira agaragara ku zindi mbuga rwose zose nyinshi, kaseti igaragaza urugomo rw'uyu mugizi wa nabi wibasiye itegeko nshinga ryacu, ndetse nagaragaza uburyo ishami ry'ibanga ry'amategeko zafashe ingamba ku bw'igihugu cyacu. Mu by'ukuri yakoze akazi keza cyane. Umupolisi umwe wacu yarashwe ariko ararokorwa nubwo yakomeretse. Yari yambaye antibare ryamurinze amasasu amwinjira mu gatuza. Yego yarashwe ndetse arakomereka ariko araza gukira. Noneho bakoze akazi keza cyane. Navuganye n'umusirikare kandi arimo kwitabwaho, yakoze akazi kadasanzwe. Ni umuntu ufite umutima mwiza cyane, kandi twamubwiye ko tumukunda kandi ko tumwubaha, kandi ni umuntu wishima cyane ibyo yakoze, atewe ishema n'ibyo akora. Umukozi ushinzwe ubutasi, ndetse twanarebye ibintu byose byabaye
muri iri joro ndavuga ni ntabwo ari inyubako ifite umutekano muke, kandi sinashakaga kubivuga, ariko niyo mpamvu tugomba kugira ibintu zose duteganya muri White House. Ni Trump wavuze yuko bari gukora impinduka zikomeye cyane muri White House kugira ngo biyiteho kandi bite ku mutekano w'abarizwa muri White House, ariko anashimira igisirikare ko gitwaye neza, cyakoze ibishoboka byose kugira ngo birinde icyayi guhungabanya. Trump yise uwateye igitero umuntu urwaye mu mutwe, mu gihe kandi yashimiraga abakozi b'ingabo kubera umuvuduko wabo, ubutwari bwabo n'ubuhanga bwabo mu gihe bari mu gikorwa gikomeye. Ariko imbere mu cyumba cyaho ngaho amasegonda ya mbere yuko ibyo biba, abantu babanje guhaguruka bishimye banezerewe, bagiye kumva mu bintu birahindutse. Trump yarahari ndetse n'umugore we Vice President JD Vance n'abandi banyacyubahiro bahari, bari kwishimira cyane cyane muri uyu mugoroba w'umusangiro. Gusa batungurwa cyane no kumva ibintu bihinduye isura, ari nabwo nyine amasasu yakubitaga muri ako gace. Al Jazeera hari icyo yatangaje kuri aya makuru. Twumve amwe mu magambo ya kuri Al Jazeera. Abashinzwe umutekano w'ibanga bagize uruhare mu kurinda president muri iri joro, kandi bagize uruhare rikomeye cyane. Niba mwabonye ibyo kuri president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twabonye neza icyo abagabo n'abagore bacu b'intwari bakora buri munsi kugira ngo rwose barinde abanyacyubahiro. Ndizera ko dufite Alan Fisher twiteguye. Alan rero ubu dutangiye kubona andi mashusho, andi makuru arambuye kuri uwo mugabo w'umugome, ijoro ridasanzwe cyane hano muri White House. Ntabwo akenshi dukunze kubona nk'ibi ngibi. Yego rwose nk'uko bigaragara muri iki gihe habaye gahunda yo gushaka kwivugana President Donald Trump, maze bajya mu cyumba cy'uruganiriro, itangazamakuru ryari rihari, ibintu byose byagaragaraga, kandi twabonye rwose ibintu byose bikomeza, bamufashe bamuvanamo imyenda. Perezida bisobanuye neza ko yashaka gukomeza igikorwa cy'umusangiro, ariko urwego rw'iperereza ntirwamwemerera. Ntabwo bari bazi neza ko uyu yari wenyine, uyu murashi yari wenyine. Ntabwo bari bazi neza ko wenda icyumba cyari kirinda umutekano ku buryo bwuzuye, bityo rero bamusabye gusubira muri White House, ariko aranabyemera. Ibyo bigaragaza nuko uyu mugabo wari ufite intwaro zikomeye yirutse yerekeza aho bagenzuraga ibikorwa by'ibanga, kandi urabireba nawe ubwawe kuri za video zashyizwe hanze. Wabonye neza uburyo bagerageje guhitana Donald Trump bakoresheje amanyanga. Uyu mugabo yaje yirukanka ashaka kumwica, yahagaritswe n'urwego rw'ubutasi, kandi ntabwo yarashwe n'urwego rw'ubutasi. Bamujyanye hasi baramufata, noneho biragaragara ko amasasu yaramaze kuraswa. Ibyo nibyo byumvwaga mu cyumba cy'inama. Abantu benshi batangiye kwiruka munsi y'ameza bihisha. Twagize ibihe bitangaje aho abakozi b'iperereza birukaga ku rubyiniro bavuga cyane, babajwe n'ibirimo kuba. Perezida yasaga naho nawe abajwe cyane n'iyi nkuru. Mbere na mbere ubwe yatekereje ko wenda hari isahani yaguye hasi atari isasu. Za rusaku rero rw'amasasu, maze umukozi w'ubutasi ahita amusohora by'ako kanya mu cyumba cy'inama hamwe n'umugore we na Vice President na Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko. Kandi kuri stage abantu bose bari bagize ubwoba, kuko nibo bagomba gufungura ibijyanye n'umusangiro. Twabonye abakozi ba Secret Service bitwaje imbunda bahagaze bareba ahari Donald Trump, bareba ndetse n'abo murashi yabaturutse. Nk'uko mbivuga, bari bafite amatsiko yo kubona igikorwa gikomeza cy'umusangiro, ariko urwego rw'ubutasi rw'urwego rw'umutekano rwamwangiye. Trump bavuze ko batazi neza ko umutekano wawo urinzwe neza, ubwo ibyo bahita bahagarika iki gikorwa. Minota mike ariko ishize, polisi yarimo kumva ko umugabo wari witwaje imbunda yari umushyitsi muri hoteli akomoka ndetse muri California, niko twabibwiwe na perezida. Kandi rwose avuga ko agomba kuba yari afite ikibazo cyo gukora ibyo yakoze. Ni ku nshuro ya gatatu, ariko mu byibuke umuntu agerageje kwica Donald Trump. Ku nshuro ya gatatu bananiwe kumwica, kandi aba igikorwa cy'ubuhanga cyo guhagarika ibikorwa nk'ibyo ngibyo. Akazi kibuse cyane kakozwe n'urwego rw'iperereza. Donald Trump yahise agaruka muri White House rwose ameze neza iri joro. Rwose ibi ngibi ni ibikurikirane byabaye ubwo twabibonye. Gusa Jen Pirro yavuze ko ukekwaho icyaha arakurikiranwa nk'ibyaha bibiri byo gukoresha imbunda, mu gihe nanone akurikiraho icyaha cy'urugomo no gukomeretsa ku bushake.
abakozi ba leta. Ariko nk'uko wabivuze aya makuru atangaje twayahawe n'abashinzwe umutekano mbere gato ko uyu mugabo wo muri California tuzi ko ari yaturuka yari umushyitsi muri iyi hoteli. Ibyo bizongera kwibazwaho byinshi. Umutekano ku ruhande rwa perezida ni umutekano ugomba kwitabwaho cyane, ubusanzwe ubucunzwe cyane kandi harabona ibibazo byinshi. Ibi byagenze bite? Kuki yabinjiranye? Ese amakosa yabaye muri systeme ni ayahe? Ese byashobokaga ko byari kuba mbere y'igihe batabizi n'ibindi? Ariko ibyo byose ni iby'undi munsi. Kuri ubu ngubu barimo kugerageza guhuza neza ibi byabaye muri iyo minota mike gusa iteye ubwoba muri Washington Hilton uyu mugoroba. Hanyuma ibindi bizakurikiraho, mubyemere cyangwa se mutabyemera. Byagaragaye ko bari bashakitse kwica perezida nk'uko byagendekeye Ronald Reagan, bashaka kumwica. Kandi hano hari icyo nyuma y'imyaka 40 cyangwa 50 bagerageje gukora ku yindi nshuro nk'iki ngiki. Bagerageje kurimbura ubuzima bw'umutegetsi mukuru. Ubwo buryo rero bwanabaye ubwo buryo bwa John Helgen bwatumye habaho ivugurura rikomeye ry'uburyo urwego rw'iperereza rugomba kurindira umutekano perezida. Kigishobora kuba ikindi gihe ibyo bigomba kongera kuvugururwa mu rwego rudasanzwe. Donald Trump avuga ko ashaka ko abanyamakuru muri White House bakomeza gufata ifunguro rya nimugoroba niko yabyifuzaga. Yizeye kandi gutegura igikorwa gikomeye cyane gitaha aho none bazakomeza umusangiro wabo. Igitekerezo cyashyirizwe hamwe rero cyo kuganira n'abatangazamakuru. Donald Trump warifuza ko nta muntu ugomba kubadobereza. Rero Donald Trump nubwo atitabiriye uyu muhango cyangwa se igikorwa cy'ifunguro cyakomeje, ariko we yumva neza ko ibikorwa nk'ibi ngibi bigomba kwitabwaho. Hanyuma rero nk'uko ubyumvise, Donald Trump bari bamwiteguye cyane bashaka kumuhitana nk'uko byabaye kuri Ronald Reagan, ngo bye no kwandi ba perezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump iyi ni inshuro ya gatatu bagerageje kumuhusha, kandi inshuro ya mbere byavuzwe yuko uwitwa Donald Trump yagiye guhitanwa n'abanya-Iran, ndetse amaze iminsi babishinja leta ya Iran ko yashatse guhitana Donald Trump. Ni inshuro niko bari kubivuga ko Donald Trump yaba yaraguriwe na Iran ngo umwe mu bamurindira umutekano, umwe mu bashyitsi barabimena muri uyu muhango aze ahitane Donald Trump. Kwica Donald Trump, kumwambura ubuzima cyangwa se kumukurikirana mpaka bamwishe, birimo kuba mu gihe nanone hibazwa byinshi ku ntambara ikomeje kuri Burasirazuba bwo hagati. Ibaza yuko biraza kurangira gutyo gusa. Iran yashinje Leta Zunze Ubumwe za Amerika kutubahiriza itegeko ryo guhagarika imirwano nyuma kugaba igitero ku bwato bwayo bw'imizigo mu kigobe cya Oman. Ku itariki 19 Mata, ingabo za Amerika bivuga ko ariho zashyira bwato ziranabuhagarika burundu bamaze kutimbura moteri yabo. Nyuma ya perezida yemeje ko ubwato bwafashwe, avuga ko bwari bwarafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niko Trump yavuze. Ubundi buno bwato impamvu bwanafashwe si inzira yafunzwe gusa, ahubwo bwafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubw'ibyo rero kufata kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni no mu buryo bwo kubahiriza ibihano babufatiye, kuko ni ubwato buri mu bihano. Mu gusubiza itangazamakuru ryo muri Iran ryavuze ko ibitero by'indege zitagira abapilote byagabwe ku mato y'intambara ya Amerika akorera hafi aho ngaho. Abategetsi ba Iran bavuze ko igitero ari ukwihorera ku buryo butaziguye ku cyo bise igikorwa cy'ubugizi bwa nabi cya Amerika, ngo bahise batangiza igikorwa cyo kwihorera. Iran yamaganye cyane ibyabaye, inaburira ko hazabaho ibindi bikorwa zo kwihorera kuri Amerika. Muri make ntabwo bahagarikiye aho ngaho ku buryo wavuga yuko ibikorwa bya Iran byo kohereza drone hejuru y'amato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari igikorwa cya nyuma, ahubwo barakomeza kwihorera. The fire on the fire, umuriro kundi muriro. Ibrahim Zolfagar asanzwe ari umuvugizi w'ingabo za Iran zikorera ku kigo cya Katam Albiya, Maren ko mukunze kucyita, we yagize amagambo atangaza nk'umuburo ukomeye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma kino gitero gikomeye bagarutse kuri Iran. Avuga yuko ubwato bwabo bwatatse kandi barakomeza kubona igihano giturutse kuri Iran. Muri make batagomba kubihanganira, Leta Zunze Ubumwe za Amerika itaraza kwihanganirwa na Iran. Ubwato bwa US Navy bwatangiye kuraswaho Iran ikoresha drone kandi bihaniza, ariko ibyo bidahagije, ahubwo igisubizo kiri mu nzira. Ibrahim Zolfagar ati uwo munyagitugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika
yarenze ku itegeko ryo guhagarika imirwano maze akora ubujura bwo mu mazi, arasa ubwato bw'ubucuruzi bwa Iran mu mazi y'inyanja ya Oman. Ati no kugwa cyangwa se gufata ubu bwato bwacu, ati no kugwa mu bwato bw'abarwanyi benshi bagisikari ku gice cy'ubwato kw'ibisasu byaguye ku gice cy'ubwato, gice gifite ibirahuri nyekinge ya moteri, bihagarika uburyo bwo kubuyobora. Bango yasobanuye neza ku bwato bwabo bwa Triska bwarashwe na Leta Zunze za Amerika, bugoswe n'amato menshi ya Leta Zunze za Amerika ya gisirikari, barasa ku birahuri bikingiriye moteri, hanyuma moteri ihita ihagarara, ubwato buba butagishoboye kugenda. Ati turaburira ko ingabo za Repubulika ya Kisilamu ya Iran zigiye vuba ahangaha gusubiza ubu bujura bwitwaje intwaro n'ubuhotozi bw'ingabo za Amerika. Ati mugiye kutubona, mugiye kujya mwabona noneho Iran ni bantuki, ubujura bwitwaje intwaro bwitwaje ikiboko Iran igiye kubusubiza nta mananiza, igiye kuzana imbaraga ziremereye kandi muraza kutubona. Nyamara Donald Trump we dore uko yari yavuze, Trump yabanje kwiyenura kuri Iran ateguza n'ubundi bwato bwose ko ushobora kuraswaho. Ati uyu munsi ubwato bw'imizigo bufite ibendera rya Iran bwitwa Triska bufite uburebure bwa metero hafi 900 bunyine metro square, kandi bupima hafi bwageze hafi y'indege zacu cyangwa se buja kungana n'ubwato butwara bw'indege bwa Carriers. Ati bwagerageje kurenga imipaka yacu yo mu mazi ariko ntibyabagendekeye neza. Ati imbunda nini y'intambara iyobowe n'ingabo za Amerika zirwanira mu mazi USS Prudence yafashe ubwato bwa Triska mu kigobe cya Oman kandi yaburiye ko bugomba guhita buhagarara. Ati abakozi ba Iran banze kumva, bityo ubwato bwacu bw'ingabo zirwanira mu mazi bubura bahagarika mu nzira yabo, butera umwobo mu cyumba cy'ubuhanga aricyo cyumba cya moteri. Abasirikari ba gisirikari ba Amerika bafite ububasha ku bwato. Ayo n'amagambo ya Donald Trump ahamya neza ko bari kubigenzura. Imeri ya Triska iri munsi y'ibihano bya Minisiteri y'Imari ya Amerika kubera amateka yayo byo gukora ibikorwa bitemewe n'amategeko. Dufite ububasha bwose ku bwato kandi turimo kureba ibirimo imbere. Uyu ni Donald J. Trump, Perezida wa Leta Zunze za Amerika, ahamya neza ku bwato cyangwa se imeri ya Leta Iran Triska ngo yisanzwe yarafata ibihano n'urwego rw'imari rwa Leta Zunze za Amerika, Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze za Amerika, ngo bitewe n'amakosa ngo ubwato bwagiye bukora mu bihe byashize. Kuri ubu rero Leta Zunze za Amerika zirimo kugenzura ubu bwato n'ibirimo imbere barimo kubigenzura. Buretse gato, Leta Zunze za Amerika mu gihe gishize n'ubundi zavuzweho gushaka guhotora no guhotera Leta Iran binyuze mu kuyambura umutungo wayo. Kwambura umutungo wa Iran wenda nko kubambura petrole yabo kuri cargo, kubabuza ubucuruzi n'ibindi kugira ngo Iran kundi ikene. Kuba rero ubu bwato bwafatiwe mu kigobe cya Oman cyangwa se mu nyanja ya Oman ugana muri iyi nza ya Hormuz bisa naho ari igikorwa kiremereye Iran ikorewe na Leta Zunze za Amerika nko guhagarika Iran ngo Iran ye gutera imbere, ngo Iran ye gukomeza kugira uburyo yakitezamwe imbere. Urumva niba bafatiye ubwato nawe tekeza ubwato bupima zira metero bujya kungana bwa kariye nyine bwa Leta Zunze za Amerika. N'ubwato bunini sebo butwara byibura tugunguru miliyoni 2 turenga kwa petrol. Buri buri kagunguru kose kamwe gatwara wenda akagunguru kose kamwe ubu nguko arikorerwa $88 ku isoko mpuzamahanga. $88 nukuba na miliyoni 2 tugunguru tuba turimo muri iyo meri cyangwa se mu bwo bwato. Urasanga byibura Iran bayihombeje miliyari 176 z'amadolari Leta Zunze za Amerika mu gihe nyine ubu bwato bwa buri mu kazi. Miliyari 176 miliyoni 176 prito miliyoni 176 z'amadolari Leta Zunze za Amerika baba bahombeje Iran. Ukumva ko Iran yatuzarira ryami gasinzira iti none se ko muri ba big boss twagenza gute ni wa buri kimuga yasobana n'ubumuga ufite ubumuga itewe n'imvugo yine zavuguruwe wazunguza imbago niko abanyarwanda bajyaga bavuga ngo ntabwo wakemera wazunguza imbago. Ntabwo Iran ishobora kwihangana nigomba kuzunguza imbago. Kubera iki? Kubera agasuzuguro ka Leta Zunze za Amerika. Mbese ari wowe ngahihangana umbwire mu masegonda 5 nyandikire muri comment aho ngaho itukandaho.
ari wowe ubwato ari ubwawe, Amerika ikaburasaho, ufite drone yagenda igatikura ku bwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ufite misile yarasa ku bwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wavuga uti reka ne kurasa ku Leta Zunze Ubumwe za Amerika batongera kundasa, ubundi si waba urimo ukuramira iki ko n'ubundi baba bagufite, bakurasira mu mazi bagakurasira ku butaka, cyangwa uti homba ni homboka, reka nanjye ngaragaza icyo nshoboye, ikiba kibe.